أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kwezi watukufu rahareja andisa mubashar direkte hatu lelo na ruombe Mwenyezi Mungu na risanganyike banu ruombe dua Mwenyezi Mungu ya rehemu Sedali Kemali njaka haruma parti shuma shele jimbo linu nilishia au homu wenenia wanashwa hangu ne mazuki wangu ngabo walo yabo ngabo walo Marseille ngabo walo Komori wahenda basi abasade ni wonao evaluer ya ile jimbo linu neze twabia ngabo tsaila abango waruma ojampunda dazino dungo zamba wengenari ombedu wa Mwenyezi Mungu arehemu Sedali Kemali no wandu wakana hamunensi ya hatu Mwenyezi Mungu awafirlie abasade ni eshele yao zambauka nele jimbo lauka shema kashi jula shejalao fa Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس Mwenyezi na urehemu bo Sedali Kemali dawena haina mndu yakana hamunensi ya hatu we mengoni mwa wandu wa demisione we mengoni mwa wandu wako wakomoro hunde baba jiwane abange kwezi watukufu ngasina madamu himu ya bidiri zambe bana si on wana video kaka mtu atakelo basika uzine sambe aboraha yabo esambe iwatamba humatsu hunta vanupi narendo tangani mbaba kosa kajakoza emna purunku mshenzi ya jayambauka iyo etayalo niyo ngestable rederi mpundu hakomela jao ngabo wandu wakaharumwe group ya husu o wandu wa wema na woi abonge lelo ngamjomnika ni nimero ni watukufu mle yabo ujokanza ya pare ya jeleze reka WhatsApp reka ina ujoka hanza ngamjojo ujeleza abantu shanga mwambioni Allah dezedua Allah dezedua ba ngobulia obonsi ngamonao emna makalwoi na mwene mna makali irare jandisa watukufu makali inu yabahindri la tunti qimatan liman la qimata lahu utibeshewe utina shewo fakul shakhs bahina manadamu bi af'alihi hezi tonda yarendo ao yuhaddidu maqamahu wodo utsongeze yastehilwa au yake kastehilwa ekamru guhibio wandu na ulapisa wandu na udharau wandu na boneyo na utorea yabo ujoka hoenda ngomulilion yabo ujoka hende ngombosheo ilodaba shenge hasoma jamba sha oikatujiste nge aje ali demdia mstay wanu stay yombuka namba unike yanamna ujibali yao ekawanda uvaya nayo ujibali yana kwa watu jo stay ebana kamjoma nani kwanza ni vayendo tiparolaliki wa nizuki wangu son excellence Mohamed Ali Dia wa yalo muhandisina tibaliwa nizuki wangu Abul Khair Mwenyezi Mungu jwa libando bawananza wa umengoni mwani saidi ya miswiri rilaliki watende tirenge mnasira jini na mnashati ntopulili yatikaza na mna kasketi rende bala eshurto emajeshi wale bala kwa turibuli yara heyaru mweleda wala ambassadeur kwa tuko unangalia mna kasketi na mna kwa tuko na kawi mna mru ajabu ebanu ngonzo nziba ngufikira utsoni na mama amamna kulosha na boto pamba siri ya jini na basha tishit kazamba kasketi kajani bulia ngamjoa ni sani ita ziwa na mtukufu sisi kwa jihadi samahani au tambe jazali daone 50 wa arantela mama gomitando haizo tukufu basi hola wabala ende bashati ende bakasketi randilo usiku hiyo tijati baliwane mwana ma ziki wangu Stade Ali Kasim harumwe feti ya hele sijie wakati nenda misiri yenda bon lom nyumeni ntwenda tiva ya costume bala titirengeza basi tibalo tende tianso usoni na boye kavana yo bayan rantiale hende hantiwa au milieu tibalo tende tianso usoni gwe ekembro vayando ujistehi wa ustehilo abangebo mkaba abako ujo ustehika kutujistehi mna haramu
Yabonga si d'accord wa ala barakatillah. Maulida yafanye shihada leo watukufu wa Komori. Haya, mlambuzi hende au mlambuzi kajenda. Eka hende zabari ya hende, eka kajenda zabari ya tuhenda. Tidungu 100%. Da ino ondo adunga na kaptire. Maulida sa anunga yo igobo. Oide mwana mamsaba ya soma o ya tuiria kablane ya mwisotsa wanu. Aina mrugu toka uwa. Aina mruge jau. Aina mrugu toka uwa. Na mangalo walo usoni. Wao chao. Amaundu wa uno wana isawa washangaza. Istanuna. Na mrilinde. Mkababa zabari ya tuhenda. Mlambuzi homa ulidani wako mahajuzi lamba handra hadangu harimani ya ina buntofu ndani obami ya mtona ya kenjenda ele uzabari ya tuhende maulida ya sirikali wako mnaendini mtitaso jua kaze kofia hai ina kofia tainu akache mnaendini mtiti na topo mnani ilendea kaze mna kofia ya US afanye bwana hiyo jao afanye cha nono basuma kaza cha ubae watu koza kufanya namna hiyo Dodingoni ngeira cheze dingoni boke mauli maele hata wikaze chao. Dele shishi oweza ukaze kiemba ufanye chao. Kwa ina bone yo ukekuonesa. Uwe etaya heketi na problemu ngiyo indiniki yo stable ngiyo ilala isi uhangi yo makini etaya zali. Wandu wazali wazilo wasedewa mona. Wandu wazaliwa zilo waselewa mona awe utola yabo kutwa babo fa wafumade bo vuka kumade yabo kamtwa mana ndaka ujafanya direct ino abasa ngamumlidoni na rogota zino azali ngwendo jo wahenda question ketiabo mimi wallahi tikawelewa haina mndu ya hundana na maha mengomine safara lelo jomba turavuna na bakane ni unda maame ngomine ezinji wongo rogoda lao tizamba juzi wasa wende waungu wa warangeshe bata watia uka wa Komori ezahabo dezamba haina mndu kusoni paramba bofa bala zira za barokambira mna banu kweli abantu mbaba yangu adokana mindu zimba abantu njomba yangu adokana shihaya abantu kweli wadokana pefu abantu kweli ritorithi izemba depi mimi ngamina ndo wararoni mndu atonambia kana mbaba yangu adoka jaunga miniyo Wanu kweli si wakomori si tori si zembade ne shonga ne lepefu ne kaya ne no guguru ne le baya. Abogei. Koya nonele ya mlambuzi ho. Timzugushi ya mlambuzi hata kajawede. Mlambuzi kajawede yo maulidani bomnyao. Ebanu geda. Ebanu komjwa mane mwana he akaenda ile hanso aeroport sheleke ngwanzo atangure so mwana he mzima na kwa aeroport mzima do ahezemali mzima do heja baba wafanya babiza video leo wote obure buswaba ngo baka uzina jaliko ebala nyinyi mkau uralebwe hoheji wakatiria uliliwa owandu wanu wakati wandu wanu wa ulawa ebala mkau uratasibihi bondema bongava owandu wanu pia azalide ya wau owandu wanu pia mkababade ya warahitwa abonge na mtamwede malale banyitsi wandu mlona leson ya ujamdinik na mtori lawa na mtori lawa nyinyi bakarja muzisani fikira kartumtsani ndazi kartumtsani ndongo Kitikazi babanu gari rongole yao ensi hatu Komori. Yani ngwa mateka ni mlambuzi. Abange banu ngari daili yao ifo mdone drapo. Abange abanga mumtsahone uskwanetu. Yabanga nyabo bo watukufu. Question ya madoni mtsahoni ngare ndo rafanye kontrataki o wanawazali. Abanga ni pre na mushiyezo ni mwambia oni Ngarendo ratsahe wanawazali riwa détruise demena sha azali ola salam taka
Mara ndu watukufu mti jampilisha. Karcho drapo ngasi ya Roma le jishinzi linu la wahila. Abdati za drapo ranti banu. Haizo watukufu ngari ndao haruma komba ngari tsahao azali uoza hahe Mwenyezi Mungu ali Julian Razi hauka olange na ipenya olange na cocktail ya mbade ola ele kojonge ni mshinda hao ola hamena siwani ya vesinga wakatele do mwenye uone namna ngushindwa ne mare ola ngena diabeti ola ngena cocktail iboko na rombe Mwenyezi Mungu zitanganye madaba ya ive shabana basa uone ndora mtahe uone ndora mtahe do wana zishenzi ya wazaya do wana haramu ya wazaya akantu amineke wala amira nao wala mesamira na jini wala amira na jini shawala tiwana wa duniani bahibanu tijibi hata eke umono wafanya video nga mjone njila zibani balati wa wahi yamunga nyabo bwatukufu na mtulilie bawanu lelo nga mjojo ujeleza babi kapati mjojo anyi wandu hindi amjojo para mabize fikireza hanga eka mkababa mlambuzi yende hata usiku hamba mwendo maulidani yabongo totoka ukahama mbuzi ya kantwa ninzipuda olingoni arumo utsungo ngotojodoka jawo hata wajukanza wajuwa mwambe bwasuma jwarita ngotojoka jawo haisange traumatize mkubala ukamjakubala asuma na isange traumatize haina mrunda ngotojodoka jawo chika weido la mndu gujodo muyenza shati makinisha no sikwa lelo ya ukana na mtulidi emzaza fanu dabdunga muhambi yorisa la tsaino emana ho harende emana ho halawaya sovo wa komori kamili Mwenyezi Mungu amtsawa ya tawo ubungufu no wamezi no wafiraji no walevi basinga rengo miyade usoni mwa Mwenyezi Mungu ranti de makatirilo nayo yanu si wa komori kamili haina ubinadamu haina ulona sheo ngari jo ufanya reka de loin reka de proche rihimilie mwana haho hauke mwana haho de mru ya hozwano wa komori wa mando haina ujoka namba hindu ngabo haina mbuko tojo tuambe ngubo kanyeti woti mru ujoka zali nguru mona ikatujoka le jwali wala haulito ayi kanyeti na mtema pesa bana sha wallahi ekanga minamu rihunde ntia hatu basi mwana ho ihanja rumwe tarehi nangari jo wanisa rionese ya ukana wala kajafa pinda kwa Mwenyezi Mungu hamba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wala hakawanili yesheo shahahe ekemru hawanahe sheo shahahe ezemali zahahe he roho hahe uo hafu shahidi basi mtiwaze ukahafu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون abunge ngamwambioni bantu watukufu ngamwambioni bantu watukufu haina ujokana ndazi na mjemzaze wiyaramukana lewede yazaya jema Palestini lewede wazaya bomzaze Mwenyezi Mungu nazeritifeke karitufa mazahidi au rafana sheo je mwana haho be mwana hanja rumwe tarehi ngamona wo mzee wa hatu mbuna mrehemu yakautsongeza olaendea ulao wandu wa mdiwa zanga tupo uvumbuwa aina bahanu walumkomori ngutsombelea fanu duwa njema Mwenyezi Mungu namrehemu narudi rumombele duwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma jazihi bil ihsani ihsana wa bis sayiati maghfiratan wa ghufrana abunge eko ya nonele ya mlambuzi ho eko ya nonele ya mlambuzi wallahi ngabo mdiana lili ya amini ya uka haba hizi wajuzi ban
akamaore eko wanapulu wasimbi yoto shiraharenge amvya ipashange maore longe morisi longe larinyo kojongba lelo elida wayarongo wakila bage juice na mwede matsaye maski za corona mkaze babo ekahavuku mtouvuka ekangurongo lelo unitoka mamshana wa bombardeha we anyaya we atini wachana ya bange mnono yakamba kujozi waba ugejuze leo ganjomsijini nro haukaka janza stehilwa lelo barengwa hutuba mbili za watukufu mzima uparwa mustashara medomuri daena mzaza hatu mwana mshwatu shuja madam sati basi mwana mabada umuri mustashari amba ukana amrensi bo urisa bo ababa bo wajomba banyi wabungufu Mwenyezi Mungu hamba walaqad karramna bani adama mwanadamu ile mndio tukuziwa وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا وإلى يتكوزيوا يعني kwa sheo mrenso ubungufu utsodoke shijo mafilisani maelena zikokwatede na kafe mjomede mwaniliensi ya hanyu fabatwini al-ardu khayrun min dhahri inuga bondu akaufa wakaujwa wana no abushi wakaujwa wana na hina rongo abage karimwambia oni tete wajwe kaze masaluva wakianga ya mama saluva bana abahawende warengezi lango za watata ngwadungo ufanya kantu ofaya aribalanga mwe mila mndanganye dini mrede yanu usiamada Wotuna haruma udala wone mrafa yarege dini ya shiroma na afanya kanto la rege ya arana subaye mrede hamesana kanya haruma au sahabu shimali nyoti mrede ama aswabu shimali na mtu mwende mwani lensiani bayire ngwani fa badu wana hanyu waringwa kwa tungo ufiru anono so mvinyo mrensi jo mwende wani le wakati ya plasi wakati zo kofia wa wese walangwa tukori ujo kaulo landa de jali ujo kaulo landa jekaze na mtu mwende urisa bani hanyu menti hanyu jairo ngwani mna fahabalu ikekweli ngujo ya mnyalieni ya mkakieni ya mjambieni yabo ya juaringensi yo ya inike emabuhuno nene zende ma yasisa tojo sinsila nda washenzi wao itwapata sishende gashipasu hao kartujonge baina al-maut wal hayat wajha wende ngwareteo wa salimani ngorobo mufti khasirti dunya wa lam tarbahu al-akhirah ulihasarahu duniani nokujahun akhira utsowa salimani abasa et jeunesse ya salimani joka we adui et jeunesse ya salimani joka we adui utogeze mwananya wa ulo hafu wewe zawe sazibiri abu islam ngojo nje urongo we hima dakika nchashi ya buranzi ni beheri sana abonge yabo watukufu kamwambio ni ukana haina mduna njiye wana wazali wanu eruhusa itolwa ya ukana waqtuluhum haythu wajadna marihitwa ina maramjo wa Paris ndumshembaba wallahi banesi fleisa ivuzilwa bana basa ngari yenshio wanadamu haukari pao owantu wabakiwa do firange ulamba hindu dauno androsha hao endo biujo kamba unuti mji wa malaba omji mtona pare mtona mwenje mtona wana mwende kweli ngamundo mnabuzi kamtwenda mahala wamlone hudu neno nkazu no pamu shanga mtu amwede mwabe na mumpare ya jeyale mlambuzi ile atukakashidi ya ulambuzi ya tinzwa ya hana shanda pomlo malaba wallahi da pomlo malaba wamezi wanafiki matui habari da ina suma nazali na fatu kwa tushindo ulambuzi wani kamdu yamba ulipishi indemana na para wa mituje leo na mkera thanda ulipando ni mgubo wa mtuje mdo tsanga muhula mnambuzi na mbandrovi mopishie mtufumu wowo idaene mndu mshono wana muwapishia wahileze juma mrirensi bakara zori swali juma ijo kubaliwa na muozo anisi ono ulibando ni mko na muozo anisi mapare waje halafu mpare majamvi na maviho na mavushe wajua dotunze zibano waeleshe ya bayode sawabe ha duniani na mbehoru maunu harumo mji mtukufu wa hangu wa hatu wa mtuje wando ulibando ni mko na mlibando ni mko muozo anisi mdorenga wa imo mfunga zikada ya hoambe utiro hebaki unuda honi baba nisi utopi hapa turi ulemba indi hatu batu uranti utonji ya emiti uto nambuzi hata tawe bani kobida ba kengurongo bese bani yaba kengurongo tuka udoi baba gojododi la jawana mbuzi
na mazingare mbapi mapishe mba iruale au mwene mwabe bo kenti bo washide pishia mwenu si au minu usiku ile mba indu yaho yapano mmono aho unu ebano mmono aho unu kona hazekati utimala balo mapesa uhibe basi na mzingare ya bari usiku mmone si mbrege mbando vina mbaba inde namna ya uhoha upishe mtu mawe yatola mba indu jo rohanwa jibo wendo yakenti wa msirjo wa juma botaraja jwa mwe misiri ya juma temro jubu uswali jo yaba satimizi ngilezi fafa eban godolo ya haina juma mwe miji ya wantu eban kwa tufanye kumbe bana tufanye mjini yanyu ndibo bwa habari manu babachi antiyanyi kudu yanu yala ya amade mikirokuro mu mdungo hunu mwenda mo fira na bo washenzi konta attaque ngari jila na uzibani ba okay baba wani mianza ndonesa pour tous les dirigeants qui soutiennent le criminel Azali et voici parmi les enfants tués ou les jeunes tués par ce dictateur, ce putschiste, ce délinquant Assoumani Azali. إلى من يساعد المجرم الدكتاتور عثمان غزالي هؤلاء الشباب من ضمن المقتولين على يد هذا المجرم عثمان غزالي وأولاده وهو الأخير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه فحسبنا الله وستحسبون لمساعدتكم للمجرم عثمان غزالي نارين إمانا وي بمزاتا فانو kama kini be mwana hoi bi idhinillahi gujobali ya wandu mengo mfukare wa hefamia hanyumwede mbebone kamwa benzi Mwenyezi Mungu gojo jadi ya mdungane mengo mfukare hoida mbeboni hasiba bude mwana hoi na mwambi amina bwa komo Allahumma amin Mwenyezi Mungu gojo behe mwana hoi ke haisangari mwe mafuko ya mbeboni watina hisabu wala watina ubira mrone mna mwana hoi Allahumma amin namshulilie bwa tukufu mkababa jendo maulidani ngabo wamba haba hiziwa wallahi ngabo wamba emahala yali yo owandu aheswa fiombo kamna ujo mmona yabo mkinike ngabo scenario tsazino mkinike ngwaye fikirio ena mnajeri jo uranti fatiho haina mtu wapuo mwana olenda ulowa ndesende manezenga fane ne mazamba ya wazingiza wapuwe mwana olenda ulowo awajongo zino zambe wapuwe mwana olenda ulowo amadagazo mutu faiswadi salimu wao dobia wapuwa hanu ngari wanaoda sina mbwana maburunku haina mbuna prepara ina adonisho wallahi bila ezanguka mina njuwao ngwaso ni mishipa ezentingoge zihobo hawe safaralelo hauka otipia risali toweruhusa aina ujora wa hitwa yabo waunga umengoni au kawa himidi ya dhalim Mwenyezi Mungu hazamba uhshuru alladhina dhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min duni Allah fahuduhum waqifuhum innahum mas'ulun raoro wasaidia wa hibao no aremi yale koti ele purunku ari procureur la jalirongo wa ojem na pede bokem atawe yarongo wa ongo tona amam na pede nye imbanketeri ibana witi wamba ndo wambalia wa mhifadhi akajite amam ndo yatwa mikiro hano anyika tujwa ta urongo atile alafu ito aruma fukola hewa eche à la furiantia tawatasi renderi mhondro katsi wa nduniani wa baba wana tawarongo gotuna sahabu shimali washile ewe ndio byarenga yamnika ya dorongo tsayi nubo waze zinde ze groupe za hao tierewa je suis parti même car seul apte mené à l'interrogatoire il avait été allongé par terre avec beaucoup d'asquimose au niveau du cou, des griffeurs au niveau de son visage, son corps au niveau du bras
5 lames à Tinzo Kadontan de 20 centimes. Le ventre aussi 3 lames. Au niveau du cus, à les pages gauche, 2 lames à Tinzo Kadombili. Une balle dans la tête. Beaucoup de sang qui coulait. 2 balles ont trouvé son thorax. Ça, c'est nous. Il nous message à capturer là, à me grouper à je voulais faire le PV, la carrière, avec chez mes affaires, avec Takfin, Wambangeijo, Nirengea, Bassi procureur, ni Hentizen Rabo. Rantizen Rabo. Et mana oi, bala lada, ben geola mdulona kilengola timleve mna purun kirera ola, purun kurera. Alors, ma député, il a mis 4 pena filia. Va il nous pourrons courir à chaque procureur. Et Andrew, Katiwa, on nous dit, n'a pas tracé la double. Et ben, quand on a amené au Rungolé au bout de Belamat. Oh la fou, on va quand tu corps en cette disposition scientifique, rendre ratonterione. C'est une des armes de Manaoui. Arrête-moi, Baliwoda, Juhatanga, Wamba, Zingzo plastique. Et azali atoshono de kajafa waidi atetela ya jifie chao e mwana oya ulawa halafu ya maburunku no washenzi no wanafiki, je le dis bien, de maburunku no washenzi no wanafiki waju hangu ndo ambe ngasi emuwa hedaula na bala waju ya ukana ngabo ya isa ya ulawa ya hafa e mwana ya mba hafanya zila ulawa hafu shana rilenti ya wananzi. Yabo msamrega hiyo purunkurera, nilati purakirera, nila purunkurera. Ngabo mjomba, mbata, ya juha, ya ja, ya mbe mwana wena ulawa ya titoka unduniani. Akaza saluva, msuwa lala hemdo mshetujua, ila dedara wako ubishia hajuha iti ita abishia. Alafu, na ulawa ya fe, ulawa hafu, utangani, au kamba ukana. من أعان على معصية حين وجو سيدي معصي ولو بشطر كلمة بينك من قوله كان شريك أنا باي ساشتريك يا بونغا وياب أبوك مجomba woi hajo sikwalelo haja hakauta hasama o wandu wela bakarja usami ebanu usaya ebanu kujazaya ebanu usaya ebanu kujazaya molo molo bo watukufu namtulidie mtende haficho namtulidie mtende haficho mjomba zenu ya zamba nyoti pia mwone video tielewayo kaduzinji yabo ya ukana ajaka utasamaha eza kaduza jiri alafu musoni swala rijibu eri kubale sama hauriti tahe sama hauriti kubali si wenye mwana eri kubale sama hauriti kubali ya mjomba ya ambaye mwana weina titoka duniani lelo hajamba tirangwani emotion munge yabo mimi ngamtsaw sama hezero ngona zamba rikubale sama hauriti kubali nambese ndote baka mjomba para mwabe izo mwanza ukwezi komori mkubale sama haya mjomba yamba e mwana wina tolero ho kamja kubale sama na mdobezi basi izo makanza e mwana wala ulawa haisaha ulawa e reglement de compte ngamjo ujelezo soni mwa Mwenyezi Mungu haina ya hii misi ya azali ya uwe wandu ya hibiye wandu wafumo barini na mwimenja mjelezi sheka na mimi fahari akomori wenda wadembele ya masakala na majaya wajawa amba kamla tasama kaja kubali ya uamramrani ngeya uamru ya muwa ya magamiza uamru mumdaho ekia tasama oyani uwati hara bomjo amurongo so mifahari njarenga dara kia howenyi ye na wan au kana mru ya rolo hitwa au ngodo wa mza ya no wadunga do wenyi ye wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ان ومبابا هنا مزازاه
do wajua wezo hamba shabaneleza halisi ya ukariwano watu wa mzaya wende warengwa lelo ne mwananya wende warengwa nele jeshile wote na hatu wa mzaya ngamonao makafi wa shenzi wana haramu emi mifahari ngamfikirije emba bangu anzo niwambie ndogo kama nwanzo samihilo ngabo shuruti tauba des conditions za utongeza mri ya samihilo husaidia hafikra, husaidia hamali, husaidia hamvu, husaidia hanaswaha, husaidia hakoti, husaidia aina ndongo emdo ya ulawa hafu mbabanga wa mongoni mwondo atongeze bwana we ya ulawa ya hafa jeleda ba lansehelele ndala kauto mhono ikelede li ulawa wao noli hentile kafiri lido hibiyo wa komori no rahitwa wa komori watuka wa vuma abasele kafiri longilo yabo bo arido jawadi bo mshenzi direct mim bomshenzi hondengo kuvuro kafiri la wa elisti ya hwandu wanupi ya bo kafiri la mazi bo jishenzi la mazi ngondo wacho mhono ukuvure le kafiri lono wana na wanu wakati wakaula wa mkanda hubibo wana haramu engenyi wanada mjwamba anamtiwa wobure haukamusa uo wakati ambaka na uzisa suala shaba yaona alkhidri ya wemo tro haruma suratil kahfi boda bala mazi kajada zado amba ebanu zabari haina islamu ulo da nazali ya onondo wa ulawa hajoshele ya suratil kahfi shanyima kafiri nkamtujwa yiwandu abauso haukamba fantalaqa hatta gono harengemia diranzi ya ukaka na usa suala hamba fantalaqa hatta idha rakiba fi safinati gharaqaha qad aghraqtaha litughriqa ahla laqad jita shay'an imna ya bidi habaindi qala alam aqul injambia wakati nusuala kerudunga na ban au unisami bantu koli balati an unisami hibati liwaza shabala kwendi wambanti usuala keti udungu ngena rudunga libanti na usuala la sai basi wakati wadunga na tena waisa wafusemeli wende waparisa moto hamu wahafu fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu hadas kajashindo stamilina bala harenge miadi ukaka na usa suala qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad jita shay'an nukra ewe bomshenzi ngao yabo aina usikulu kumani ngoto joinda iskadro enda torturo na wanu afupia oasango afomo balini kuja paro amba atija uwo ulo daona shango do watu mhono ikengwa nzo ulo wele kafiri relief engeti to ma to bombarde jo wone mala watu henda parce que nyide mohimilie makafiri yao amina ni mwambia wao ni banu na nyino wa baba hanyuno watata hanyu bo wabungufu bo washenzi ya ukana wallahi kazalida ina lukumani na fatihu wa joenda mala hao waoche ngamdo udungana nao na Mwenyezi Mungu azamba uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun wadungane no washenzi no akawareme yale koti no aimidezi ni no wapisheze mbuzi no wenda walinda do wabadia ça va pas la tête bahinga mwambio ni bana mtawu wa mdunge shetani na zinu Mwenyezi Mungu amwambiane ngetida bo mdoma chui Mwenyezi Mungu amwambiani alam ahadu ilaikum kadarengana miadi man kubalia ukana alla ta'budu shaytan ukakamna wabudu shaytan wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin bainde adu ya hanyu itongeza ngamhibao itongeza nywana fiki itongeza mdede hamalaba mwega mnikwa mvinyo mohina mdede hamafitina pia kaptuka na mofitina na bomalaba mati يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون ngam jonjam doni da nyine makafiri ya hakamdu ya towaroho bure uwo enzia ya hemroni awangani yabo abonge nyoko muri mkubali wa duwasha kamtsujua wallahi wenji harumwanyi yinyi wanamba ukana ufahamu mtimu uwe mima ina nabia namna yamba anga njambalia nje ndamlisa magato na ndomfanya anniversary no Paris watu jomtondo wa imbarongo dokana tina subutin leba mjokangu joli jiba nyongo mtata hangu mtata Sharifa president yamba ukana mtimdie mazamu yaho wakomori ba wokana ula langu tsotu kajuma tambisho wafu watu wafahale hatelepinda wanwarilirao kana ulanda ekafu enda yalinda Israeli na waja wadom sekulezi wotu shangu jojoenda do tambisho wafu watu
mimi tijomla ni shaku jo jibanyongo mbese kutoja tamruwa de enyambi ne sumu atojo kasumu amanyo shami ngati ntotomla inde zembi za himnahara muo ya tokanti banu ekamali urenge bo mshenzi ekayura hitwa ekawidzi ufanya ekadhara ufanya ekaupashia sha enge mnyezi mbwatu hakikishe za hetabiri au eza hemdufumu wa miswiri engato bali yo wadufumu wa heserse ano tasinda we emwambo hafuka mtutamba biza kofia mafanyo unafikibo malaba mazichaka mono mabaliye makofia mdoka zano fanya ja unomwamba mweza shonga atwashono de bo malaba mazi okazwana kaskete tsamiti jabo bobo tsuma tsamiti jaba hemnada barongo babilo wa beroko za mradi mndani da no wa huzaya ye kala wamba emergency ye kala wamba mani aboti ale abo yafungamwanao ashila hahe bese wanene mugoto darege mikirwani kemwanya ekengwarongo wangu gotone yaswabu shimali wao gotone ka umulutu ya den musiba kengwarongo wakutona mbamrum ye kala wamba kada borade amani bayola mimi ndari mwenta ala da tikati wa ondeni yani ba tila hatwe na mtapidia ntinu haumwambie ola yavurize Hiroshima hawo wandofanyize bombi waje walivurize rifewo oyakawandwa rirumao boshu do tenda lale babakuchi amenge kajendo maulidani ngamvuwa umlambuzi netapala lelo kajendo maulidani banuntsibala wanungwa twamba ngamfoba wanungwa twamba minga mkozo wanungwa twamba tikozo yawe maulida virije na mumpare yaje wane maulida batsana na mumpare mkabwa yachi abange watu kufutano bomkaba batsawanu wakawa aina mrugo toka hobo hensingo yabo yo twanzangaliye washile ntitopunyali wanu bangu efunda Bubakari bujisi jaba sasa limani ya itsandaye abange mimi kamdaje wa he emjomba ya kauta sama mimi faharibo mjomba ekakujaja waroshe makafiri yao hauka utambe ino emotion mjomba sana nujibu ya usijamba ino emotion ikainji tijiundu tsambandongo baga mjofete udokali kafiri udokali ndaba udokali nubwiti udokali mkeltina idokati utola muzi na ujilalika no hamba umhimilia shabo wadunga na Mwenyezi Mungu akanza ya uparise mabendo kwa madasino njendo abo wanaho wamba ukana bomba unyabo atini wa bomba unyabo atini wazira dazivi ukayatitokana mu ebanu kutona kandu kwa tusoma kwa tulamba hindu kabati mwenje kabati maji kabati msomo haina usiku ngutopa shiange na miliari alafungo do warengele saluva lako kwa ho ukaze jo udojiwe sawamba na toulwa wayafe na tibaki na muo na titokaja jo dombe ze sentima kabati sentima wana tezondo la zilio abasa ya numa sakala ngabo manzani wangu yamba kana mimi mndumsha wangu woti mwabiati pale jona bakana jete mona muru manzani mwana madu zangu yamba mndumsha wangu timwambia kana daza ekeri dimbala la mshipa swahili rinjila nezibani yabo ni mdoju yati memba macha kabati amuru bahano abasa kabati ndo naja na amuru ndongo rimbatile memba majia jo yangale hahe ekeze bujine meteri kubali pata ekazi pata bo kwa nuzifu pia ya numalene na niyambi na makri na rohombi na ulaba atwaile wanene mnayo abage mjomba bani haho nao aina usikunga bafao wa Komori arumeze bahari zo zontipi haina usikungo ono ezenza aziliyo mbugo tweda wa mdushe itwano ili ya mudemba ndo vya balende sa haina usikungo ono ola enda hibimbuzi ola hibimnaja ezenza aziliyo tikana emosio de malana kila na bena naila mimi tau tenga samaha banda na mwede mwadinde surati saf mizumba ushuru alladhina zalamu wa azwajahum wakati mbwa mndumena mtumshe basi wote abulaha bina na mtate mahaba wote mtate mfikiro kana azalida yana mahaba wa mdata abulaha bingwa tukodunga na waiche basi wakama kwa ndoro mukumbi na mwambie wa mtuje kati wa rongo za lelo simwambia ni mfungeze mbuzi zirumbara ya zembwa zinu kamna ujibu wa mtuje ekabaja chef d'état major yabo hambie le jeshi na msemtuje mwede maurende sihindu timdogozani hatartibu mharaya timdogozana tartibu mharaya bo mtuje ngena mmozwani nibo mnishiri mbabile ndo ndo kana baraka na mtahemba ndovi bapajima ngaumba mbahirumbe au mbaubu
mwende marengere kalanda mje mumpishie we Juma yaribe nafasi bakaranzura rinongoneze Juma ngaranzura rinongoneze Juma tamirati bawo tulovumbula ba daone mwana shewa ngoze nongozanyu gizo tamamu au tike banu yani de masakala ya Facebook mndo ko chaya mbamo na muro siku imba anniversary au kemdo dauli wa mnayo ndio yaje toi mwana muri ya mtekuroshe na baleni mndo wa ule chamba ni wote uta wenda mtoba ula mwenza shuka isa aende hazini ya timu mpua endele juu banuka kwa dotore de vacances ke wende wa jangamiza komoringo ajao ni mndo apa champion adonga lo pande mndo ajangamiza ni sodango abugabo mjomba watawaka utaisa mahaya mafiti yaho ya mwando eda ono wenye mwana woi ba ukamengoni mwatongeze mwana woi ya ulo ya hafa moti rohada ono washenzi wao yode ndongo ya ukana kemdunga ntu ya samihilo mdunga batubna ila Allah rija toba wanadimna ala ma fa'alna tijitu ituna reda وعزمنا على ألا أعود في هذا المعاصي نمتراو إما سيسي للا يامباو سيرسي نمتويري يوراهي تومتي يعني ما سيسي يعني ما سيسي وندان أصواب الشمال أصواب الشمال ولا هتوكا هماني كومي كيروني فاتيهو يامبي ngabo bayo sorube yo bombo mpira udotonta namna emanketerina wapua wende waone tionro tiwambia timtafukoni waiche wajua botasi waunru kati ono dunia ni shawanga achile yaka wide puro kirera randile oga o puro nkurera wabwa itoko fikiri kwa mdobia ena mnarongo wagotona bweze mtuzi adio musiba Nyezi mgwe hozwa nini jo nila zeni si uhema hamajana mararuni jioni undre mapesa ya biri o anruwa biri pia ufanye jaswahabul kahafi ukana qala kam labithum ulala tilala jana ashebo fahbanu ulala mahamajana mararu edwara uomba yukubali wa yaukana qalu labithna yawman ashay فلبثوا في كهفهم 300 سنين ulala mahamajana mararu wasdadu 9 shenda mtori lazeri si weriti kana wori dono au uritoleo la tadhar fardan utitosasa tamtim watoa wena mji wakaula procureur ruona wazungu warongo wao ajali ijiri nayo wakati yajiri mdu kadhari mhati ribali yaende mahala kadha ende hazingarati ordone emanketeur shahuliho habe wafuko kadha habe wa mahala ni kadha hazingarwa itongeza wakati la juwa bota sinelera tunde katakana magarde kon rinta fukoni ala fakati enda kaangalia reondre katsiono dunia ni ngama bala ni kwa mikiro ya hazingarabo unshishie yapo atile amugebo mnaijomba ngondo warenge ele saluva la ko kwa huli kase banu uli wese do ndamba na toula uyasa ye na tikana mo ntabile mrolenda ulo hafo ngamtsa samati kana emotion hindi imbu tene da emotion da ile tabari wenza roharu mo washenzi wa ule amando utahesamaha ondo wali lezo Mwenyezi Mungu atuka urendea haukahushtariki haruma omdalo hitwa wahema na woi wewe wambile mpena na mafilifi wewe wenda wakaujiteleba waikengo sove Firauna zabari bano ndo fira ebanyi do firana ebanu kutuone tabuilono wa Komori kutuona kwa Komori pia ngwa utangani kutuona kwa Komori ngwa ugizani kutuona kwa Komori kwa tina maji legislations ilino ezenti wanone zamfio pia ngwa pashi kwa tupashi hamade legislations ilino bango joko ni wada teleba wa urimenyele fete hatu boda bala mati bomshenzi banu mitifu wallahi muslim amushendo muslim daina mutoi ngamijalu nao wallahi ta wallahi ngamijalu nao amijalu wa muslimu nafanu yabo maudungo tukaenda wakeda one serse yodo amba shatirongwa naina munisami railinga weda ono wa shenzi wao yoti alama ya samaha abenge yabo la waya bo ndeza bukartina hajanao amtwera wale jimbo ina dakika bo Komori abonge abo kama mabioni ngabo mwanamsho hangu mtukufu na mushile mbabi ezeno kontuko emba telefoni ke joko ptamba lianga mona na mushile mbabi hapo nanziba
wazali mbati na maremwa twarabu mazamuni ziu ya shenda yaye tarila meza arubaini doanu sabe sana deka hafu wazali mbati bomjomba kaka mina ezi mndu tawa badeke usubuti kwamba samba kaulu boko hatowana hangu ni walisawe katende timeyo hazali kamjoba hinge lazima wambe ukana hakika ngamlaani eze twabia zinu yode yamando shatukana jombe kana no tirankwa ni sentimani amoro na jauda tuambia kana hatowana wa rumeno andwashi andwalula rakabati sentimani amoro bugo tola laula ba usoula dora marongo mtujwa wazungu wadonu kana zemfia ukana mjombe ngo bawe ya aisa tende afariki avaya hangu oyari mani crise cardiaque katila kabisa komori abo mjomba tuo andwararo ila 2016 asinga boyamba namzade tuo tsamba ni trayare ngemndu shana ni trayata ndami ya udai ngamu mjozibani ni mndebo bonsa ina katirjo bonana baingalo lwani wantu machana mararu ifoni mndebo bonsi aibaka mndanje akamndanje tsamba Rastjaba lo patu fwende kuba ogona vuko rugore masindanu. Ratinda wele dare man crise cardiaque aruma vala afia vala ni. Ratiba le daruba unenda onomra abahamla la abo bro. Ele dawe eda hobeleza patia kabo wenda wafia le moroni. Ezentimizi babele bya la soba ngani ngo chiko parwa ndo msatata wacho wadoishia shebata. Babu ya kamdoisha bure boko ezebujizifu emalaza fazifu kamtuno andro amtungumjida mapesa mwede myalata unuze no kongiza diro odu bofundifari abatika komoreza no kongiza baseke wajango tofikiri mitulu na kima boko zinu mambilo kenzi irora no kamtima raisofe shanda mtata bamjo kanta njana leze mbaya hangu kamjo kanta njana leleja kanje kanta njana panyeja halafuke wande ula waja mdufikiri wanabuzi wanda ware mwani ni ila ula wale wa hezembusi azinde mwambiani na mjeritsanga nyeri wane riso 20 shamara gameda wabba bila banu mianza ndo galemba biza twarabu otofikiri embuda ino abasa lejoka ushinda we mdaguche botsi mtsambaze kekwazi naze twarabu uweneze ntazi umu atamando afanja azigare babizambu dabala wende wajirengeze makoti pi angayo mahu bado anu vinyo wadu azibaze mbemba za makoti wa kontiyo ema kotinga ema hata wazina ngoso fikiri wala sembura kijoka washinda kwatula yitu wala ila usiku enda wakaula mbasala dina ba ordevu ya mungu pesa nyile hata ordevu de juma halafu kwa isa walemba maele ya he juma tijomba ti ilizo kwezi watu kufuri joka lindele daura kauja wani sokutetezi bahari wali mbasala dina na ba friti na ba indini riruma le daulino na pla bae wala onde wahibe mitsango ya wandune malene rejeza ala malene pia no wana ngwa hula ngwa pwanta na zila zonti bien kebala ode les familles on dandiza mdobi ye to unda ala malene ala tuma pesa ya elemental on dandiza ye maina rejeza atare mama bibala hata wonge mare wasurumene wezo zonti pia bo haula wala quwwata illa billah abonge gelazimuyo boswaba Mwenyezi Mungu tuhulibando eshuja basa ngujojari ke wazima shemi tulu ne zelanda ndo mimi anje kanta se komorne de na leze mjomba ndo bien anje kanta ne janti na subutine de tena subutine de ende hula tasi kamtona kanmalaba ngamjole na makiyesi amjodo tuma mweda morumia mde jehunu kamtina mjobalia mde na makiyesi emana mchosa komori ndo matimisi mode bukata rumaze place kam ndo mdo paro ariwani garjo ko weshima ndo bingo tuka ulolo ariwani ngombize mwana alafuka wisa wale maele wandi sore mau wanura ndi sauni chakara chakanda ratemiza chulo masiwa ne kam government wanura chakanda shiri dai chakanda timiza masiwa ni dai bishuri dai bimba tsala cinema no ula bela inari garje kanda ratemiza ko wengena gata oyazo kanza beza makiritasi wengena gata wakati na janai emzathe ilobwiti watu wakauka intindo la joka unanga mahange mjambere ngoda tingo tikada ikarjombe ani kwabankweni na ubidi da etsabidi uone mwana wale kana mapusa tingo tsohano he anga mufikirola mwana wa magata na ndini edabu wa mna dukaini ulona ni robale yati hapa dasa cinema
Benga nyu andu mjista hiyo mtoto wa na rentu anaramu wala wa fehula waduka daona ngenyi wanadamu shanga mnyeshio kibongufu wallah kono arintina kwa subiti ndongo wana mawaulu wandu wafungwa wanupia waulu wantina kwa subiti ndongo we bari ngamkata nede na pema ile unape ubu kamchora kamchora kwa nupe ya malaba haina mji noke bala mji noke na wandu zipi noke na jawu haina mji utona maji wauliliwa watsomwenje watsondongo waonawe malifatihu ya irengao na lukumani na mzazahi na mbaba wajuawe ya ukana haina mbaindu ihana hitwa shehitwa shahe swala de hushun de concentration basi haina mji utona maji utona mwenje wana watola muhazini waulili wa mtu ya hafa wandu wafuanza warudi wa pare ele kafiri linulije wajua lipishie uo mji wa masese uo mji wa asuhabu shimali noke mji mhu noke mtiti noke uo mji wa mabwede shahaina mrume ajoko mjini iho ajoenda zahe ekati misali swala bana kwezi watu kufu wanondo washondo biwa lo TikTok banu watungo yeza nema dine shonga wala do ana shondo biwa wanondo washondo biwa wendao harumwe nyi kumbira nzi midi wale jei 3h du matin entwa bidi wanondo washondo bi walo Facebook wamba wapemba ndo vina pa mhoko itugweda mandaya autodeji jusano jiwamba basi na autodeji rangiza usoni no reje ngoni basi jao wala mtu abango da pemba ubu wanondo washondo biwa wanondo washondo biwa wanu mashinu wanu America wanu ndo anashahanyo andaza hana na mjomwele zanyu yabaki abudo kwamba kale zingara budo hamsema na uo ba gari ndo hunu yabona myelewe yakana kali tufanye za lazimo na nyasi ngwa mopirizo Arshimedi ngwa ngamiyo Sambi ngwa ngamiyo Salami ngwa ngamiyo haina ido ambatija ngwa ngamiyo sawari mabali wafupia mliwa za wanu shaka mtusubuti mabeza kweli baharinga mwanzao mwedema peubu bofundi farika komoriza ndongogiza tireko yonwa krefewe ngeti ndo mdia kane bombi akauranganya Japon tijo ivuriza komori batinga mkono muomdende ngamyeshio wa dalilifu ngamyeshio wa bungufu Mwenyezi Mungu kana uniumba iketika ucha duniani nangu hemitami huli na ikoni ni rohene de nasome ni jendo sujudia ngavana nkafiri ntojwa zinzila dapi bokon twami ni kwa wanwa wazawa onda na mfikiri kama nwa melange na majini na mazetwani bana izabari ndo ama persona kanaka mwanashe wangu manzani wangu tsuondu zangu akebutu rumani mngubanga mjuo ya ukana wamituje pia kwa tiradhi nezetwabia za mkababa wa mlambuzi ya zirendao na mwende makera dondo ulibando ni mku na mtoribuli ya mwari warahafa mwari funga mwari hibia na mdibuli emba biza swala za juma zatu ritozi swali wando ukana baraka na mpemba ubuna mbando vi mumweti wa imambe mkama mdulo mmade ulo na diabeti mumweti mwabe wasuma mtokenti daona mkababa mlebango ono magasho twazimbe mindu hata inu jendo na utola mbuzi na zilwa na mumziye mbabi usiku ya swali na swali ohanyu na mumziye ejuma mbukele bahanu babangu mitami huleza juma yo swali mitami huli boy bese tijozi was ze juma na mwana ikoni yo twenda za mitami huleza swali babangu na mwambie mkabwa wa yabakia babu ya swali mbabo mchini yazaliwa ya renti otomenyela onduze swala na mwambie yaziye mbabi na mwede mtashiye firigo na konjilateri mwede mtini wana mbuzi mumjazi wana mbuzi mdomba ntobari fanya na mbuzi lolo washile kati ule mbabi bayitu chao na mpare magasho mwambie ukana angale namna ufanya mbamba ati ufurubo bwambari mabese wanu utoka tuma utwenda mavalani na shongana hakamu bese wanu kuja upi habwambari kati upishie we mbabi bana wala likoli watatatu la tusoma wanahe wasomo wamerito wafanya wasomo hivi wakabanu wasomo mmono wizi wanu wala usoma wizi. Il mérite de travailler parce que c'est un beau-père. Beau-père? Beau-père? Harry beau-père parce qu'il a enseigné. Enseigné. Oh, comme on dit, Madina, Mwenje, Namsomana, Deshiemana, Dalilia, Monemainko, parce que, Michia, Babang Barria Malaras Paruf, Kirgachako, Parjan, Darby, Armenian African, et Miratinga to Kaudere Komori. Ifanya mikataba maendeleo nda yao maendeleo nda yao maendeleo nda yao maendeleo nda ha
ila ito kabia na mkomori ende ya bwenyu mabe ashila hatre kabia ni mdu ya ramasezo dele prana kabani mkomori wakomori wanga washila matomale mnarama mkomori na matomale wanga mizeze eze dexerili zakaula ya pia aina upashungu bado dexerili hata kaka bati glycerini bora kremo bora idini bora maido pa katina jauno ngabo mdia daza pashie tiji pataibo eda pasha ula ma paquet d'exerili ya rejesio la e bala onde sa bo fundi samba yana narende mitu ena bamba ushoja ubasi mitilo ba bobote na majami halafu tiabali abala tibali atibese mndumshe mjedi so kan yo d'exerili zo krem arege bala gabo ari bayno ba glycerine yonda inu ya heka emikirongi yo giyon kuro ngiyo nyankanje na gaba na mahindini jowlele sai dobolo basi tibala wala timni katamba izo pomadi za upa comme inja soma ntina jali tinege wala timni kabala mais Fardine tais-toi tu es comme ignorant ça va on dit c'est tibala boule pas ça c'est glycérine qui t'a donné ça c'est le divat wadwa ko pasri ya baba paquet ka wasa yo aeroport wamba zirenge batizo kali zirenda oje barizo kazina ujovira rumwe palisi ba imkomori aina Catalonia nza ya bungulo deliprani aina kati ya gutsorenga madegizeri la jibata mgwa kamona tijata kelewa hawla wala quwwata illa billah deliprani mkomori na buju simwambia nuka eze comprime zinu na unwa majimba petit zomo ngani mwezo ngondiro misiri dodu mi yarivo bwake bagudi wa zara kaba tikona urede jamkaba bwa na zaimeri aboke bwa tukufu kengabo wanzo ya pare ngamjo nambia mjonese shange lazimio riatake uwezi wanu hauka asuma nazala ngamina gashi ngamina zitupacha ngamina jao to urenge na mjamdenge no mnibiridie wallahi la ndim ngabo wandu wala waone mlambuzi wamba kamna ujwa ujamu mmone kamna ujwa ujamu mmone ngamishia kamna ujwa ujamu mmone zabari na bo muishia purunkurera etayo ngi stabilize ngi stable shaula mwanara mtofu koni rimolro botrasika tsiwa uno duniani shabanga rifanye tuhamba hatoka hama bala fati wamba erenge bibiro yo unshishi wano anyabo bantu shindo ndo mshana nine dana telekojo namna otso na kwa wamzaza wambando vibashile tete monsieur le procureur ou pour un coureur la pour un coureur atawe yarungwa ngotona bwetse tsazinu zilawa hare malamu hare mabali bo hitwa tu hare mabali bilozi fubali ebo wa nduburenge juze yambala wa wembabe ha alafu mnambakana balaja sha hapari sama bwetse de mana ka usubutia mbena mna ila sha ile tukawlazimu aina mtu mstarabu yamekana unyimati upaya sabo mshenzi mana urungwa ko muri wale de malaba ndi bo mna haramu paro wana procureur yarungwa kila bena mna bo bwetse la mati dane kana halalarite mundra lalanyo ala unyimadzi tena unyimadzi daono wahupua ujea emana mto ngwabo jeluju ya fumbuni dombo aremani malezi weka chindo le purunkula la fumbuni leke aremani malezi bo malaba mati bo ashenzi kairo hafarhanani kairo hafarhanwa wishiliano halafura ntilo skwalelo aina mna haramu ujobala telefoni habai journaliste hajangwambo son excellence monsieur le président womna mshenzi mnafiki womshenzi aka président ya votiwa janati enregistré vidéo ya Cheikh Shanrawi amba wa atu Allah wa atu Rasul dani mafundi wenji wa wasondia ngabo mafundi wenji wasondia watu saidi azabi shantu ziona akantu shawamba nongo shanani shemna haramu tena ya jibani ya jambe ukana na mdotu o mtawaliani ejeda bana bari tuwa wali twali msaba unyimati
karina utu Mwenyezi Mungu na mtume ranzi watu ambari tuwe mshenzi huo mna haramu na jabani ya jambe na mtume ya mtawaliani ili muone ekeke mtu kachaile wanarejeshioni ekeke mtu kachaile wanarejeshioni sha Mwenyezi Mungu amba wa atiyu Allah wa atiyu Rasul katamba wa atiyu ruasaikum shahamba wa ulil amri minkum efasira yabo eko o atofu wa mtendea ni ngwatu hiyo Mwenyezi Mungu na mtume anarido swali anarifanyia chao unarifanyia chao yodo wakati mjo wadunga kama na mkeo aminifu mtaka mtuanza mkeo aminifu afunga mfanyo na hii sheka ebano imamu uwe tsodoru misa amani mnyimlida nyinae amani daibi amdo yanikoa na himizi ngalo do wandu hifa amani daibi halafu ezembwazi balezembe kaselo beti salami basi batima nawe lila jile vila mde likikuni hata keljati wachile ejifiri wa subuhine baridi ila utona divai na vodka likikuni hata keljati hasisi kasadingon ni maimamu utungo wa mbwana mbeodo kanda hoketido dingoni si kasadingon bomdo dingoni ya mankwile nigejuze kenga mjosoni yome sewiso mtanile chance Nga mwambio ni wana wamezi mdungo bale wana makapuka mwenda mwambio c'est l'excellence monsieur le journaliste nous condamnons fermement il a dit nga mwedo marenge ili purunku lenda la kautelebe awali keke litinzwa shang azalingu jo ufa ikiba ngo jino do kango tukauzi azalingu jo ufa na kena magarde koro na kena arme doler na kena arme marti na kena ina joka wallahi jo ufa يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا fundi wangu tuo jazahu Allahu khairan habenti aina mrume nzakili ngechuri mwaki kimbalamba ngechunguri mwaki favadu kabatimba etiquette kabatimba protocole kabatimba elegance ngwa vayo kikulo shari ngwa wallahi kengabo mrume nzakili yaishia procureur wala yamba emanketer wende wa mono kakajite wa mtrafukoni halafu ile fuko yatilwa hilo ondo tunda wa hundru halala hanyongoha halafu wamba yavo na rapare docteur de botika na rapare docteur wandu waona yare mwa bali biliba nuna bali ntimo hitwani na la muhunu na mabajani na isopi halafu riondro valakatsia honduniani shabo ngarengo ze dispositions zontipi aina mndu mwenza akili akabe tukabidambe unyimati mana ulo mtofa de bwindi tu nous prends comme qui tu nous prends comme qui ba he majakono kono wanono rais wa daula aziamba yati ulawa ha yati ulawa rais wa daula amba yati ulawa ngoje jawishie mala badamba mwa daula wekala wamba amani إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ونافق وهم بلغوا مني يوم تومن نزيل رب وقتنا جنا بس ميمي فخاري يعني وليليا يعني فنجيا يعني هبيا yatongezwa na mafamu barini watsomba ndongo ya kibinadamu yeshobo ntiju yao kati madarau mimi ngamjoreje ibanu ya ukana la tontu qimat liman la qimata lahu utibe mdushewo utinashewo فكل شخص حين personnalité بأفعاله يحدد مقامه selon son comportement liajustehilo ngabo maraisi si hantarendera wapare ntsori honore mbavi baho tso wanage jori jibia shamdu bokana katujo twango tsomhelele ngwanzo ya jaitimani amvu ngwanzo ya jaswalize wafu amvu ngwanzo ya jiale ya menyeze juma amvu ngo tsanta todoli twambuzi enda one wa mitujo upishe mbuzi kwa ngwanzo ule mbuzi ba sambi da inatake wamba wasomo baba Qur'ani kwa jotu kwa jineza ngejiza utujwa hata hizo ambao watate wa mtuje na mfanye shama shaupisi mdopishie mtate magasho eze juma ya dola mbahindu bari le mwanae na mumzingare mumtezi kabaya mdomtinzi yare kama rindi ile kama mwenda bomlisa hila yari kabalize juma rile mwanae na mozwani siri le mwanae rile mwanae wazatatu kwa juzina kwa na ujuzina daonae na mzingane babi na mpemba ndrovia aumba maele aumba mumpishie yale juma yatije mjini tena na mlile ntimbabi ngarazuri swali juma ntima ikubaliwa bwa komori amge banuriza mbao ban
wallahi ngabo juzi banu ngabo wanambia nge Maore, ngabo wanambia nge Faransa, ngabo wanambia nge Mahututu. Eza hangwa mjokana eko na mapuzio wazimbi yoto ushange Maurici au nge Dubai au nge Jau arenge jet privé have hanu yao. Ngabo grupu ya Fakiri wa Jamdadadi. Ngabo wana wakawa mara mgomdi na Shaihani grupu ya hao mtoto wa tujwa wacha. Ngabo o abole rogabo wanu grupu wa msaidie ngwa yabo aina mgo twamba dao wanudo wanzo fatihu ya tende wanudo wanzo Jau wandu wao garahile ngo vulo bonti sha itwa fenesi wanuriza mbao daila yahe mkomori ya jami swiri ya jaya one mdi ya remwane legari waje marabu ya jaya uzisa madha haswal fi ezajirihidi madha hadatha ewe ya rende mdi ya lalabonti ya wahe mkomori ya kaujibu yambe innahu laisa samaku wala laham wahe marabu amba samaku wala laham ento jomso kan ewo hakozaje ware mwani ndiba ngwambo ngonivumulio mfina nyama amba laisa samaku wala laham wakati mpika nyama awege mkababa ujojwa ndaka zo maindini ya bata bala hata sisi wakati la korumpira mjojwa ure makoza ale mabom magic imuwa manzi mkababa ngojojwa ukozwa manzi yabo yende yarenge babu la kofia madano wadungo ulo la orengeze kofia ojikaza jambe Wamba tiko zongo jonu ona bahewa doamba kuna ufa maja na domo timaja na bala nge ama shita bala kazele kaza kujejo jafa jana bdai yambe tina zani undro na mtulilie ba il faut que na moi tarite mes emergences car na ufantina malangende izo dizo jojo domo bian abiya ikaze mala kazoja bainga hare mpala ransi isojo mduzi wange juse bainga mpala ama president wale mankaba wale majau wafanya jao no wastahimili wafanyiwa mahakama ele kafiri la Macron li pardonne mdam sekulo ube waele amba al imam o imam wa ndibo malaba mati amuso namcheba bo nazina o imam wa hirazali imam wa no vinyo le bagwa kala ntaka utoka yule wajasa mba asheba la hunwa tena ezila tobia za mndu tsohulu Hari atkorungwa amanda wanosabu shima litena Hari serikali kashangaziwa ne malezina ya hundra laga bina ukanga mbo malezina ya hundra tsambando stehi wandru ntido la pizza ntido hiba malezina hundra mina kashangaziwa bo mlambuzi wamba kushangaziwa bo mlambu bo denaraka na mahati jimengo minane ya bali ya babiza wandu ya jabo uziro dingoni bati waza tupuha za trawa untukarini ya boni bali unibomba sadi na mundrenge wakambasi na rovi utrilo garini ubaliwa na nole bano hariye kashangaziwa bo mlambuzi basi abasa ngamanzo ngamina vyanza ni mone yende majilisini utojoka ama tika wengonzo ni pole shishio cha mdomi ngojoka jao isage traumatize kabanza ni mone ban wallahi tika ukaptire nankali ban kweli kajendo maulidani kweli isabari ya tuende tsaino wallahi nadim tikanza swafi ni wane ekaendo maulidani e comportement ya joka ngujoka mshangavu ngujoka tsaino tika unge maulida 100% wallahi nadim tsaino ende maulida ato shile tike banu kufariki nartole muwa daula wabuha mbabiza filia za heisanda aina banu kutoka washenzi no wamezi no sigarla muwa tabia madasino singarla muwa tabia madasino kasdejir shila ya suhabu shimali Ewananga mnugo orendo wa kemwe de betisala. Namjemu na biebo, namjemu mnongo na iba mide mwanya nyanyi. Ewananga mnugo orendo kemwe de betisala. Ewananga mnugo orendo. Ewananga mnugo riswa iliyo. Ewananga mnugo riswa iliyo. Awasanga mbeba. Mnasi jao rike kaja bale mdumshe yahe. Ya jea one na mnajuka urodi wabo. Ze bujizanyu ze manuvelizi sasifu. Aina ujuka ujakuna wapasa bale mdumshe. Ya jea kensi ya wea one. Namna tukopula ze penalty yodi mbakisha na wana basi yodi mbakisha
abonge amparo fahamiwa Said Ibrahima bawe usomo sharia ezangu tu para msimba kairo ajomba hangu weda uweze mbasi ne mabanganyire wabwaira na ubu mzimba ne sharia washisomo wede mndu wa madu kutende ukubali fujari daba wewe wamba usomo sharia wa mzimba banuma linu ko tuyanza bo mzimba utoro ngo binadamu wa basi bari ngaona lotelo ngo jolo jabo jao tiano no vinyo basi bo mzimba utokanti kweli wede namtero ndo mweze fote singarendo ngo ndo mahindi bo mzimba we mndu weda bala juzo ndo oneze tobia zila utona taba condition ko subiti jo pare wandu tena banurambirwa wallahi rijaramiro kana dawana razidana na tijuno bari wanu kwa mapesa shaka bati mndu mwenza akili ya joneze fote zile namna za bila juzi ya subiti singarendo tena ashile bo ke siran dana ngwa ndo mafoti tena we ndo organize Enjoka kairwa fananani bomzi labo ari wende zaho kango jere telefoni wanu aba ngamjobala mtata ho ni ende ya traite ikange mbade ngamjobala mtomba ende ya traite mtimbali mdeti yafe wala kanza ko ngujali rumi o kako ngojobala mtata ena tukatende tinengeze vizantanu ti bali on droit tanu abo wajaza ngo nene mradi kazi yuma jana shenda na mtata ngo wabaki abo ti tamnaba kanyi fari ngojobala mtata ho ende ya traite no jiri saidi yari ndaru mzavoti tabari wende zaho wege juwabo fahami wa Said Ibrahima mnale shetwani mwangalie mwenza baraka wa sambi bawa ndu atongeze mwenza shonga wiyare jaibanu dezambao mjuhe mhozwa ni mwana nyanya Arshimeti omunyibara boki boburuha bobduswe kamjenda maswali ya motola ya lawa ya maunini alhamdulillah banunga mrawa masese wa heseri sera rahana Mwenyezi Mungu atakhshan nas wallahu haqqan takhshahu Mwenyezi Mungu abidi mumrai alhamdulillah ma politiki wa Komori wa Jamaranga bahenga bo wana toto walohunu wanikomba za diploma juzi yani mratu haringo na bwe parti ya Komori idoda ba utuka tuambe kwa daru masiasa daina azali idoda ba lanzo lende lafanye unafiki eke kamtina wandu nomnikani mali au majua mweda mbloquer arrêter lo au mwatanganyaria aliendara mwaya hafa na mtori lao inaenda ni ko emba diplôme mimi ngam na rumenti mimi kanto la loi du barotis na la loi numéro 3 des amariés mu fundo kufunde asal wateme ko kapan e mantelektiele master et loi yone saukaya porque no bidi aborder wa parce que article nge yone sta ja amtawa ni mwele sanyubu ngama nzo mwana na dictature kamtanda mto mapesa kamtanda muri to fidia kamtusubuti mara kwa kama manzo mdobira mweda Komori mwana mfanya sinema ndamba kamtuko kufanya conference ya normal hotel heritage e mana mweda onda bomjokana kamjama ngo za lazimu zamu inshallah ngama beza ko ni mjona namtela kwa ni mwele zanga amtemna jimbo wa kairwa hafa rahananyi kairwa hafa rahananyi na lishiele jimbo laho wana shwahatu no wana nyasi waheshuma waliheza ba dezetarehi ba kairwa nurahananyi abonge abo na mtodo mbaze duwa ba suma nikajondo maulidani hanza ende hata yano se kwa kajafa shangwa ya bongo asungo ujila janfi e ujo lazimia rengendo na mtulilie bangari jo uhezarizine gari jo uhezarizine ti hale banu bo Komori na mtodo mbaze duwa bangari jo furahi banu Mwenyezi Mungu hamba ukana Allahumma dhribu dhalimina bidhalimina ngo ajo ujire mawao hawao alafu obo mnaijomba juha wende waambie washenzi uloda onao emasese yao uambie ukana mnitongezo wana wanione hana ekutswana haya wantsido kale lo hurongo akaulubi shanda bwatulelea o wandu hafa pia wa ulawa hafa alafu ngo waambie ukana emriala wafanye zila na ulawa yafe tsaino gon tsaino wanu pia ulawa alafu ngo waambie tishindwa ni emotion tishindwa ni tabwari ekenga wa harumwe emasese yao kujatubia jua ukana ukamengoni au kahusaidia watolo roho ya lawai ya unia Komori jawadi yake ufuhe jara hayo ufu kafiri haukahula wawanilie kafiri shawanu wakaulawa kujashinda wawanilia wazia ukae wati ulawa shangu wanilio ele kafiri la azali ililukumania baki yado hibio wandu no dharau wandu alafunga wamezi walungo balana telefoni wabao ma journalist wajadamba le héros de jour c'est jawadi haina Mkomori uliona nafasi na rimeri one semdaza hema na woi ukahuza ya watwani ya huza shuja ya numa bweze ya numa sese o andu ambango wanona azali basi ngari mwambia oni ukana emzaze woi
Mwenyezi Mungu jojali yake mwanahe ngembeboni ngiharume mafuko ya mbeboni nguna subirishe mzaze woi nguna mbe ndongozi jo mfurahisha banda do msiba unu haina unona mwaye na mjeri saidie mzaze woi bahari zali ya watwania ha traumatize azali ila ha précipite omfo azali ha ukazali abasa wallahi ka joinda bahani yake tranquille jao usojole shelele shishi yo bola komelo usojolo kajao abo wa isa wa trouble no que lazimu ya teze biskote e majilisi que lazimu yende atende nga wanzani wazali wala onde wa mwone wa bwakwana ujo mmona e mwana ola hare mwa bali ndaru nzima bo itwa juu bili hozi fubani hatinzwa na hizo likawzijua shaile bweze la purunkurera lenda lamba uka wala litomonda we alala mtujwa bala hanu vodika hanu hindini shata we arungu wa ngotoni asuhabu shimadi washide wokoba aleza fi humurajulun kama banu kama kabati mrume o arungu wao pia ibidi besiaba kidwa na mihono neze bangili wadodi sata ukatakata we arungu wao ngotona ma na mshemna jimbo woi mji concentre ba tibure Mwenyezi Mungu yarenga sedali kama lino ndo haya ukawa ndwa kana akili wakajua hizo ambao shatinde masese aringwa ndo trankani ndo wasomo yasini majifiri mumde lego kenya takaldati anorsome yasini aina wandu watu bohandwa ili wandu kabulu mamonera hubye namna dio wandu kabati wandu mamonera namna bilisa babani jonda mona ko washile ola mtungu fo minja kazali namtulilie mwamba kamtuta hayafe ngwanzi ya zingara mkinike Mwenyezi Mungu jarikubali yadwa shanga mumeyoni nali français edwa Mwenyezi Mungu nalifurahishe haraka ariga bantu akauzina kwa hafa ebala nyido remadaira ikari uliliwa bala nyido remadaira nyido ufanya wadhifa ikari uliliwa ya boraha intadiruna ezainga sinalijwao ezero zanyu gizo chafu babizandini zanyu bidizi lembele chanyati zapanganyile shaboraha haukamsaidia mafuchari makatili na mtiro kwa na ulawa ndo biaja tulawa tawatonjoka ulawa bo malaba mati kwa na ulawa ta ndo bia tulawa apoke izo ndizo na tukanza mwambieni turu ayedi wazi angomshia wa na rishem na jimbo wahe shuma sedali kama liba kairi emaitia sedali kama lirano walona muo wa shukrani kenga bo ulona suala uya jonza tamke ngujona mbia ri to wenimero WhatsApp mdogo mbabi wa shukrani watwania zuhauhine tena umpanie utieshime uneseze fikira zaho za kinyume juma udhulumiwa ino mahanamida uneseze fikira zaho za kinyume juma udhulumiwa ino mahanamida sifu bazi jaya roho ziparia nasirile mewa usubiria rilidi no lidia na tabu zeshimia masiwa yangamia haujiubia Ilidia na tabu zeshimia masiwa yangamia mwana jiloleye maisha ya hao utia badili mali na mataka mwiso ujidhulumu muyeshindo wa maha ujojizingamanya mwiso ujilaumu so uchidhulumu maisha ujojizingamanya mwiso ujilaumu koya hunda yezi ya
askari washuhudia, ulionea kwa Laulia. Zawadi warerea bema katili, waribaya fia na uridhili, ze akibaza hatu pia wazibahili, ujabati jau mauti habili. Akibaza hatu pia wazibadili, ujambasi chao mauti habili. Rangu watawala inu mahanamira, taabu zienea imafanya hasi, warede haja mpunda ngoo wa jahazi, mdu ya dodai ngukulwa ye hazi. Warende haja mpunda hauna jahazi, Mdu ya dodai ngukulwa ye hazi. Semana za haturi wanene dhalimu, risi mezenzaya nezebe imbiavu, maadini ya hatu yahuda ne thamani, watike usikini na utovumana. maadili ya hatu yahunda ne thamani. Watike usikini na utovumana. Lapitaliza hatu zirene hasumu, heni utina hindu ngulalo hajifia, yahundwa ni ajali katito angaliwa, ekakatina mali yabo hangamia. Yahunda ni ajali katito angaliwa, nkaka sina mali yao hangamia. Lakini ni heya lavani hasitini, ezatongesa zinu de madhalimu, yezio jiubia kirika zekifu, wanasitayari uwashamiria. Yezio jiubia kirika zekifu, wanasitayari uwashamiria. Wakauri hinyi ngaonetwa hao, warineze damu ngasija sindanu, rihisa Na mwisho nyondo wa siasa. zenda boza hao, narime hasonsiri wafikie shuma. Hisarira muwa zenda boza hao, Narime hasonsiri wafikie shuma. Wewe Mungu Mwenyezi ulinike ushinzi. Masiwa yako mwari Wandungu wa shangaya afundi fahari ya kauzina, wadiwaza izo mnguna mtume ya hamba ya ukakamata dinu tudani, izo mjo upatanga mjo ulibwa. Ikabala mkauzina mtambisho wandu basi lelo wandu wazinao. Ikebala habari haka uhanti ya uko watazatu na wababa hatu wajode nambi wendo mwelo pitali wendo wangaloa na hawa ulawa. Juzide abale magasho nene magozi ya lembele ya jenya amba ngubalu magayo ngubalu mbiyo yende. Yende ya wani. Apo ngia patikanza nambi hindi. Wanema katirilo na yanu nsi wa udoji bungava na mitulu ilo Facebook. Ya kauzina hakambe jaga ntiha basi. Salam tuku. Eze video nifanya na mkotira bezo wa Rwanda. Eze ndogo nifanya uzinu emajabu ya ngangu hobeti salamu wa Rwanda ya wandu. Oya chungeza wandu wajibiwa wengula mo wandu warienge weja yone mbabe hangu basi. Ngamambo izo ni aminio wanzo na dunge wanzo na tidunge. Wanzo ya saidie wapuwa wanozitwa na saidie wanzo ya wawanilie na wawanilie. Halafu ni mafundi. Mweza mauli dango jo uhisa no mweza watumu na wazali heji mwede vakansi. Mweza mauli dango jo uhisa na mle mbuzi na ziko kwa telele kafe. Na mje guti. Na mle mbuzi ne maele. Na mle mazarifu. Tibude na timbu luwane sharifu ntihu. Enda raka ulemba maele. Ambabu faha
Lentibe va omba ulemba tibe yao. Sameza ba ambia kana mi azali de makanibali. Aba hai boko nyitsodori buzwa sima zarifu ya uka arisi hanza nyama. Na boka patia paro ele shantibe hao ya jamba mitanza ebesema zarifu ndo hale. Nyoma mbasi wanza onrush na boka patia paro mdum shentso mrenge ba wentina janai. Shapia nyitorenga la fumtodori kaza zenda bosima zarifu. Ongega rumwambia wani banu ya ukana izora mbao zinu. Anabasa kariti wa rumama jamvi na ngava na masese. Kariti haru mama pili ya toto wakele juali wala ulitso haunga bomvua haunga bojoto haunga bobaridi. Yesi darilio wanuka si wanu message hatu isa ikubali wa hauka wallahi juzi sifanya control tiramua enamna wandu watambi hao ni mshenzi woi. Wanu wangu watu do de da yaka urongo enamna ila ne yaka utomo yangamie. Usaunja rumwetare himbi bo malemba achabu hadi. Usaunja rumwetare himbi haukaudu watogezo wa komori wabakio wa fema. Abonge je rumwambia wani banu namkazaneze duwa bamkababa kati hunu kativo zizambwani tuleibi kati duniani kati akhira kati shimali kati janubu kati mfikati nyama shangu atata zao ngo dodo wa mremeri ya bitami kami mnono enda tini ulo mnono bobo chivo ko bala tikambe bala ila misafara uja ugaspie ntsojati undu wala zilanda bila misafara uja wangaliwa eko ana bulu wazimbi ngwanzo wa pasuha weke wandi so nono bo vundo nele ko jona izo zonti pia la fidyo dora mbio kana ya wala ngupashi ngejuzelo wa komelo wa wahilo leda ha we yarongo wa ulaba halege juzelelo beselelo ke aja gurongo ngoto kamba ana rabbukumul ala ta firauna lelo bese kutoka ujambe mnyezi mgulelo we yamba maja halege juzelelo masakala abonge abasangari dungao wana haramu ya wazane majini au kawa nuntswa mileke inu dola ya bila mtu mtate sharifa amba karja usami bo mtujua wabu yamba ola karja mini ola kacha mirana ola mbabaza likaza ola mirana jini wai mwana wa jini wai ti mwana mkomori amonge atelepinda wanu walira ya uka amummeyoni mtimti hemazamo ya oanduza tu na mwede mata hemazamo iho mumti au mwede mtemro bawe ya tema itinge jodo enzo wafu hamadae emaiti ya he ingo jodo enzo wafu hamadae gari wa deturize ovano kakana wajade zinasiandra amineze fikira basenu mvije wana jambo ngwa amineze fikira zaza lemo no paranzo banele jole wala wuli toka na ujua ngotomba misima hono mjini wanga bojoto ngabo baribi ntujua ba watu ngabo gotojo na mama wandu ambao ngo amini emergency opo bila yonje wakwa tujua kale jwali wala ulito au ngabo barida au ngabo joto ko jamba nugo za ujokana et font joka ou réaliser emergency combien et au de joka ou to ma pesa ya emergency enge jwali sandi garjoka na likolinga garjoka na université nga garjoka na lapitalinga garjoka na terenga garjoka na autorutunga garjoka na centre commercial nga garjoka na pharmacie nga garjoka na fonctionnement nga garjoka hiza elavani dahubi garjo fabrique hindi garjoka na chambre froide ngapi garjoka na izopia ilido chukonza kana inti yatu isange ya kensi haya ingenieur wa chukoja bano enti ngapi chukoja bano nganza uhindi nganza mama manevro wangapi haina shirika na hizo zontipi de l'émergence on tout comme la hata le 1er janvier 2030 omjomodo mwenje omijini hanyu mweneze autorutu mundeze supermarché mundeze yadem namtuko kai kairo afarana nyibwenza shonga bwato na mwedeza nyimwede mwalime mwatu na mwede mwaleweze mfimo au mwede mwafebari ni bwanza shonga anaweza kisirano wa mzani so wanda wa mirane majini na mazatani jamba garamineza fikira tata wabangwe na mwede mafungo yo wanabwizi wa hanywana wadungo uchao lele sedi Muhammad mtu sijua atafungo le zina lae kele ngudo pashi envie da idunga azali na wala mnamwitie ya chachu hapa sekio danzio wanili azali haina mrenda ya tundele bangene mvinyo hano atajambe kana sirando ladi kondi mwe wa daula tandele mdinga ni mwe daula mwede sani mwede sani mwede mama hayi hundo utoto ngura mndu mwenza akili ata Emilia azali waikoni wangu wa grupu 10 haina rwa swamba dao
mtoto mtoni ndo mama chikana sisi rikubalenti ya tukatika karma emergency ngaramineza fikira mzee wayo amba amani mama chui basi ndio amani riko uradi ede usikenda ka urogele da mda ule shambani usikiamba rini ko ura riri do ura adalila baki tete zaituna chie adalila baki ashile kairi joba idene amba na itawira hanawe eri achi aliwanura bari derejete uradio unyo bari uradio kibani nuti kweli ngabo mruli ndo karinti joka urumani belu na majakono kone na ariyoti joka ndaruma emergency wewe bwana na mtola mwede sana mwenza shonga na mwede matunde owidi wa fatihu eza hetiro miwa ubo fatihu enda mbie mzaza ho yarejeze mbatahabu ya wandu yo meki beyola mzaze masikini enda ya stahamili aja mramrio mlola ekaonde ujumbiza na jini na marokura nziko mzayo wanamwalata mjamrege mazetwani yaonga nyina yabo izo za ndambie mzaza yarejeze dhahabu yo meki ya mzaza wandu azo meki wamba mzaza wa ibe dhahabu yo meki daina laila bona nazira bo fatihu na lukumani kama zonti bo mzaza ebane katina biza dunia ni yatuzirenda aina biza dunia nazirenda hari hiswa hahibi hakalia hadia enkazu ezono pianga ingenizo ndambie mzaza aho yarejeze dhahabu yo meki bo ndo azo meki warinongone ya warambi ya ukana wana habari ngemengoni daina inusa benimani na bwana ido itandaya bo inusa benima wala ila demana watuparo ambio meki walibe dhahabu ya wandu ngabo ndo meki warambia ukana we mengoni mwandu wanenge dhahabu yo meki bo inusa benimani shakuja joka wede gera wede garanti wa husu eze banki zule abo wamba mruatu bala endarenge pakela dhahabu la wandu bo inusa benimani kwa kupara jozamba tikaba fari wa ida haki wallahi ngabo mumbeni ngabo wandu wenchi wamba uwidi ulo yao wandu wenchi kwa vumbo wao utifikiri chao juzi tiwono list ya wandu eze dosari za Abdullah Saidi wa jawahi miswabu kwa usoma swala ya ukawa rota tiwono nyinyi kama nauvuka mbese kama nauyenshi komori yabo wandu ni wanife shamimi wallahi bila katifu zabar ibido amadu tukofu yabonga mambo katifu kama naufa sheka ngami yabo wallahi ngamjo bala juzi amdo kweze tuli Hamid Abdullah tifomde daena Farida Mwalimu Moroni na bwana Ideo Itandaya na Sedi Shukurano Ntaweni wambangu waliwe dhahabu ya wandu waja warudi wanzo wambe na mje mkwema pesa shakwa twanza watowe dhahabu ya namna rafikiana abonge inusa benimani dawena mrumshazali manga mvumbula ono wandu omeke yakana nyime ngoni mo wandu mwarenge dhahabu inde mana mtso yidai juhabo inu sabanja paro vumbu warume dhahabu inu shalelo tambilano wando juha wende wapare abaru wabenare yambie wanu haraka walibe dhahabu ya wandu au bali baweke urenge mba ijindu baho ende wangalia jana zira nyonti alina zira hapoliliwa kwa jiwa laila hapoliliwa baada de majumba neze dhahabu neze mali za wandu wazirenga pia tumketi mdofanya sinema bana abonge yabo namkazaneze duwa bae shenda kati ule na kume shenda kati ule na kume wandu wanukwa na ufara uja gute ya adabu wa yone wa Komori na wakomori kwa na basauha wede mnakali mai mnapopote wazali ya nungwa ya mbago gojarejaja basa wenti gojarejaja ni kenti njeni mwakabiseni asikine mala babwenda ya kantine majifiri nele kumba neze nkuli wabalize mbiongo ya shishilia wenji kwa jasi waki washila hao banubese ngwa unaka mafi wajue wasubuhi kwa jaela kwa wajiri kwa nobeti salami hafu wa wavukwe ngoni wana ubuambari wakazi zikasketi na wala mba ulo hafu kwa tukaza kofia na babiza miya urumaneze kantu za msihanzi chaweni ngwa kazi wana kasketi ngwa umaila kampani washila umezi badi umezi uhoza ya mba mimi jauta emana utuanda mbeni hindi rejo yode mbeni ondo maudidani kwa mbango tukauzia ondo maudida tsao kartuju wanga we Ulaya kartuju wanga we Maori kartuju wanga we Ndahubi ele pale mzusila ho ilongele ndo la sambazi wa boitwa ukano shasha panje chitona ndo kati mazambe au kenge wo kutina uwengwe wabwa kutina uwengwe enge wana uwengwe bo hiba mali na zila udobalo wana utao shakuja tu watu wafidie namna hiyo abwa enge we mdulo na ngawe hamada ila ya hedhi wane uto huwa ufe wewe besa ajota wayangale sitwa shambwane kenga bo wanabudu na baure ende ya ilate cha uwongo wa huo besa kutoto hele ya mazi ya rumele da hala ho ujitajali ni daone mdumsho no wana no fabi kamili enge mali wala yo unda upashia utawa ujoka onde uvuku tawa basaura sulele da haha gojode zimbe macho ya bana manzo no wana sura wa ne mnazito egoto kama ama purunkula mbesela la trubu wabo
ofure mulacha wala aula wende swani gari mnahitwa amazon amina vianza none mnahitwa wata wakati kamona wale ilo nairo wale foto na magalele chimbo nairo wale mnahitwa ndofikiri landa ya liwani dhibu ya ola ya mnauso tsaino bone mnauso wane mna zitwene mna jimbo ya kazimu abade jimbo tsakanya mnauso mda ule shamba ile shaka Nabare mwato arabu mazamuni ziu ya shenda yaye tarila meza arubani doanu sabisa karti misioni mwabieni na riwambia diwa haina mtu ulona wana amba ufari apwende afanye baya tu hapa saulo hafu haina mtu ulona wana mguna nzo wana hanyu wajema warendo ajeza hulamba dagazo na muti na mwambia amina ba warongozi wa tauhara mguna nzenyi wandu msaidi au wazali wana hanyu wajeja aimani wajeja fahadi wajeja muslimu wajeja amadagazo wajeja bapale na mwambia amina kwa kumuri wakwezi ngere njema ngemguna nzeze ndongo yezi warendo wana wanu ezaho hanyu banyuzi wa hundri akautasa maizori sari jibwe sama haya hembaba uo deke hanji ya wana wafanya video halane maburunku yana ya wachawe yele jotonge na mwambia amina mguna jali yo owandu walona wana wambe serikali inungiyo njema ngefanya ndongo njema nguna jaliye haina ulona mwana yamba zingiyo njema asumani yohanza amani ngemguna nze amani inu ihundo wana hanyu warende hejaba pale na mutu ina warende jo warende je warende wahundo ni zemani azali de azirenda nyezi mguna jaliye mtila we duniani nyondu msaidi yao azali raha wana hanyu mojaerewa weje namna mtata madagazo na mutu ina salimu na faiswali na aimani na muslimu wa erewa Allahumma amina mguna nze mtila we duniani raha mweja dumbia nro nyezi mgungo jojali ya mdumbiye hata ili ezerogo mazira do wandu wana nyezi mgungo jojali ya mtifera hamweja dumbia haukamyero wana hanyu mabinda ni asumani azali ezatu siti hamada usiti makanibali tate wazaya wajuhulo na wana washe usojua kweli wandu ahimilie le kafiri lo basi litsodo muliliano wana esinuka bomtate isilamu ya jwamba ngosale alibakata duko fa yaneze kofia toba odeshia uyudungo unikiwa emikiro yo zingari zafatiha nyaka jangorongo basi amba rabbi shrah li sadri wajassir li amri qawli yaqdat bilisan yafqahu qawlan hidayah daine himda bomacha majamvi edaona himda ihondahu edada ompapa wa hibema papa ine marindi le mandini wala jeda bakaza tendali hele mweza shika ikibala ngati kem nashoni samahat al-ustadh eza ndo ndo koko gari ni bamjo kondo ndo waiza udwaiza kala sabuni pia ya omare na uvundo ne maja kono udungo tilo anu mdungo damo bahana le gaba ne msinda ndo le champagne abonge abo izode za habari garjo wana ndo kamwa benze na mtulilie bamkabwabwa kujofa hamuleo abo ya birane trade desko kwa trade baka fe ero mnibulieni one molida biro bajanan emizibi ya labore nkomira ihopia hawahilwa kujodunga fino tiji fanu kujomdunga tihale bane kamwa benze abuge contre-attaque ndiyo ngabo Fatihu ngabo Lukumani ngabo umzali ngabo wala utipia ngabo Fakri wa chamdadabi ngabo Benuna mimi bainge ticha situation wallahi bila itinat yona zone denga mwendo emhimwa hangu mtwanza nifie haruma haramu au nabati dhulumu mtu ekatifu wandu zina ezabareke mzee mimi kazali afumya mcho zina amjemida mnyezi Mungu nambe karibodi edhuluma ila wabo ibande jumatsi kanga mdhulumu wandu tifu bona wazine ba kangwanza sina wazi katifu serse ngwanzo wazine na wazine shanga mjokana kapto yani ulidie mwana hafu yani fanyia jawa hafu yani fanyia jakapati kati jaja dambe ni faria mu ni faria muhibi yani bali no kabana mtamdia bajambe majaya abonge amtete wando wampuenda ulowa ampuenda ulowa achaba sangwa sinaka asikin amwede ba
walembele mabizaro ngoja washile tike bano yangu fo ibangara joka hamba si wandra isara jito wa fidia si wandra isara jivenu wa si wandra mala baya maji boko kabatu soko mwenda timizi mwezi sheni mruto bale zambia jaza ya siba kabati mwenje kabati maji kabati msemo kabati jaja domba badia zana kongizo nzira iho enyube mala ba maji de butuzi joka izo ngizo nzira wenzani mlabwari bala na mdunga li banu hatanga mu mtoni vertige pia ndo ana haramu ngamu mtoni vertige banu pia mtima bana abaga mkawe ngena mkeyo baga mndo wona bali sembiyo pia ne marongo ne cheche ngwa ndao beti salamu de wajwe kahafu aweke avoku tu onunguto to siro munana na uba mikirokoro muleda ha mlo au to ujuka abora ha bongo ya kasabu ya waifunde mitifundi mitifundi mimi njapara shio wala ndani ngena mwene mapema fundi wajwa ni chibuba njamone kanga bojo subuti ya jambe nugo ya Allah ikawa anyina mafundi wanji na mwapo wajwa chibuba wajwa kenya ndaleke bazi watu yanyabu na wabahaji jamsinda kabati fundi ucho subiti antigele ba mitomba yo jamsinda nyabu akamimi ngamina masdar ngamina bazi kitabu Allah wa sunnati kana ngambla komo ndo nafanya mahakumu njo ndo ba mnyanya banu kilaba na ndio son excellence fahama taranza urisolis ndio na na swali juma nje swali zwani mru ya bela masashe yako jo ya mjai mabajanu fikiri de mabaja Maradona ila tima baja shala bala ngena na mindu wangu hu shazira sashe za kojo na mazi yangu hambeni enda ya lele ele peka mbeni ala fumbuni ya tungodi ya todo pachele gariba seja baru swali zwandu ngenje ndende Allahu akbar am swali swali ndai na mfanye petezi ndende sala ya mru ya tutawaza ulona najisi mtawali mwede sana na mwede mwadoshi shara usiku moja mbanga mumdunga udungoni yabo maisha mayezwani ndiriri yabo mopia matwa mabe wakila we amenye swala amenyo msirini izo liza mpasani yabo ra hapo japasu asashe yabo ya mezani kojo bo matu ya mati izo liza habari yabo ngeyabo salam tukum na mkono uzade no zedu mtila ni mdora marongo na mwombe zedu ngamdushi ya zwani jem ukawala mkabwabaja tanga izo lizilinda gari tietenele jimbo la heshuma Artele jimbo la heshuma bishile bedo de jimbo la husikwa lelo bandara ishile de jimbo dinu salinu nde mitwala wali joka ufete programu ya mlambuzi tiora ya jafa ndapalo na mduri ya isa preparewa Amiso na mwambiele purunkurera la mjwa zilila lisijeba nutena lijali rabi haba atawe ya rongo wao mrugo toswani show oya mwishia concern amtani baka tadunga zake wala kwanza atashizuga mnadaha huku mtu fikiri concerna mwana woye za jirijana nyoti pia mdungu rimtafukoni wa eche rijabo trasi tende na tunte manketere wa utuntu wa ondro ala nyongoha ya wajolala ya hime boda bala mati mda ula wale daba alafu ripare ma medecin rali babo ko ndo l'hôpital kabasi ma medecin geju zero ripare ma medecin waja wa ondro kation duniani ya bonga rengoze procedure pia nende rafanye yabo yeye ngate kebala kweli ngabo machu ya daza ya kantinga mwangalia ngo ashili ya marabi utijaba ntena kutoa bagorogo banwa utijaba njo ngo ataba ndaparo na mnahara mu mjiba habari na ya madawe ko rongo kodo yabo garira fanya enquête itojari hunde bala hare mu mabali boda ha tuare mu mabali milio ifubali arudi hare mu matendensi ya tabas utijaba ntena kutoa rongo wabo uweze shongado acha wa ushili wa baleze mikro jo dozite marene marabi hanene ne boko bala bese bala amamdu andatilo emikiro no wahuruma jo warabishe namna yo urongo wa mwandu kwa wona chui dena ri ala rimhondo anyango hari on katsi ndeni ani boda bala mati ondo biala la nyoko to no mo mo wo ya fe jo namba e manqueteur o ya kanando do bia komdirili habe honda afianda ala fuba no rizamba isangena shangara jo kaudunga ze preset jaketi da yo wapari fanya boda bala mati e wanu pia wafu uparofanya no boda zi bo shensi anjombe mdorites shanga wina haki urilinde bakanga manzo madfalu jamai madiho ya hani nyoti pia nkene zifanyishi
shanga mnalide mna haramu utoka uja baada azali njeni mwene namna joka anza afanye upede yabo ngutso choni wona kwa bana uja mna haramu baada azali bana josi butembe kwa ewe ukanda hobi kade mbwana inu mtu mwana raha mtu joka ujambe sisi dera kufanya cha ukada ango shunga bwandu wanda jana watu wanwa bwe parti komori na parti na buri tose maliza haturi mdungi ya mu aeroport ri mdungi ya mu ambassade ri mdungi ina bahanu ngari wanona inga ranzo maliri mposhe itwari mdise sumuri mdaku saina mala toka yala fumjeje ngari fanya un nouveau parti ngari chikanda mweze voti ngari chikanda chao akati mesesi to fanya jojo ara wisom dinanyi ranyiro andosha hanyo wakati rijom parisan kama mdo tezala nyina silanga mdo bwe parti ari ngamo mavoti mtoto ne malabala ide juzi ya ndo za sinema pia alafu kwa mtoto mjomdo manga mjomdo mavoti na mshiria shuma baka yiri sedali kama le hafa pinda rana nyibo malaba